Ovaj kamp je rezultat zajedničkog truda i posvećenosti kako našeg ministarstva, tako i predstavništva ICOEPS u Crnoj Gori i Rajka, koji su prepoznali ključnu ulogu sporta u izgradnji boljeg i pravednijeg društva. Ovo je vaša prilika da kroz sport pokažete da različitost nas čini jačim, da zajedno možemo graditi svijet u kojem imamo pravo da budemo prihvaćeni i poštovani. Ovoga puta spajamo mlade sportiste, jednu temu koja je za nas vrlo važna, to su interkulturalne kompetencije, vjerujući da zaista interkulturalne kompetencije jesu važne za mlade, a posebno za mlade sportiste, prepoznajući potencijal sporta, ali i uspješnih mladih sportista u promovisanju vrijednosti interkulturalnog dijaloga, interkulturalnog učenja i saradnje. Upravo vi možete iskoristiti sport da napravite razliku i dovedete do pozitivnih promjena. Zajedno možemo promijeniti narativ, doprinijeti izgradnji društva u kojem su djevojke i žene osnažene i podržane u namjeri da se bave sportom i gdje se razlike između muškaraca i žena percipiraju kao vrijednosti, a ne kao izgovori za nejednak tretman. Jako mi je interesantno što dolazimo iz svih podneblja Crne Gore, što imamo jako različita interesovanja i dolazimo iz različitih sportova Crne Gore, a opet koliko toliko imamo i dosta nekih zajedničkih osobina i zajedničkih strasti, a to je ono što svaki sportista sadrži ima u sebi. Pa mislim da bi trebali da u stvari imamo što više ovakvih kampova. I mislim da je grupa koja je targetovana, to jesu mladi sportisti koji su role modeli ili svojim vršnjacima ili čak mlađim naraštajima, da je to jedna veoma dobra grupa i mislim da možemo da to znanje promovišemo, proširimo i to je to. Moramo raditi na prevazilaženju tih stereotipa i predrasuda koje mladi ljudi nose i najbolji način da se oni prevazilaze jeste upravo da pružimo mladim ljudima priliku da sopstvene stavove formiraju na sopstvenom iskustvu. Ono što je nama bitno kod mladih ljudi, pogotovo kod mladih sportista, lidera sa kojima danas radimo ovdje na interkulturalnim kompetencijama, jeste da spoznaju sebe, samim spoznavanjem sebe, lakše im je da upoznaju druge i drugačije od sebe, upoznavanjem drugačijih i različitih od sebe možemo da saznamo mnogo toga više o sebi, samim tim se razvijemo kao osobe i razumijemo svet koji nas okružuje mnogo bolje.